twese tuzi amabi y'intambara, yaba intambara hagati y'ibihugu, hagati y'abantu, hagati y'abaturanyi cyangwa se abana bato. Ibuka kera iyo waga warwanya ugakubita umwana w'umuturanyi, ibuka ukuntu iyo yazaga kukurega mu rugo ubwoba wabaga ufite, uburyo wabaga wiyumva muri muratitira. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwa kabiri 2026 ibisasu bya rutura byumvikanye mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Ubwo Israel ifatanyije na Amerika yari itangije intambara yuruye ku gihugu cya Iran nyuma y'amakimbirane no kudacana uwaka byari bimaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ni intambara yaturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo nko kuba Israel ishinja Iran gutera inkunga umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah. Amerika nayo ikaziza Iran byinshi birimo amakimbirane ajyanye n'imbaraga za gisirikare n'ibisasu bya kirimbuzi Iran ikomeza gushoramo cyane kugira ngo ibitunge. Ni intambara ibera kure cyane mu burasirazuba bwo hagati, ariko ingaruka zayo ntizigarukire mu kugera ku batuye Iran gusa, kuko kuri ubu ziri kugera no ku munyarwanda wituriye Nyamasheke. Ese iyi ntambara ishobora guhindura gute ubuzima bw'abantu baba kure yayo nko mu Rwanda? Benshi muri twe twatunguwe no kujya gutega bisi muri gare, dusanga ahantu twari dusanzwe tugendera amafaranga 500 hahindutse 2000 n'imisago. Abahanga mu bukungu bavuga ko iyi ntambara ishobora gusiga ibikomere bitigeze bibaho ku bukungu bw'isi yose, ndetse ibihugu bikennye igasiga bikenesheje kurushaho. Reka tubigarukeho. Ku munsi wa mbere w'iyi ntambara, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yahise yicwa mu gitero cyagabwe n'indege za Amerika na Israel ku murwa mukuru Tehran. N'abandi bayobozi bakuru mu gisirikare n'abanyapolitike barenga 40 baricwa mu minsi mike yakurikiyeho. Raporo yashyizwe hanze tariki 20 Werurwe 2026 n'umuryango w'abibumbye ivuga ko abantu muri rusange bamaze gupfira muri iyi ntambara bari hagati y'3500 n'3600. Ni mu gihe abarenga 10,000 bayikomerekeyemo, abandi baturage barenga 3,200,000 barahunga basiga ibyabo. Mu minsi yashize, indege ya Amerika yo mu bwoko bwa B-15 yahanuwe n'ingabo z'igisirikare cya Iran zo mu mutwe wa Les Gardiens de Revolution. Isiganwa mpuzamahanga Formula 1 ryarahagaritswe, bihombya baritegura miliyari 196. Ibiciro bya peteroli nabyo byaratumbagiye ku ruhando mpuzamahanga, bituma igiciro cy'ingendo n'ubwikorezi kizamuka cyane mu bice bitandukanye by'isi, tutibagiwe n'iwacu mu Rwanda, aho igiciro cya essence mu Rwanda cyazamutse kiva ku mafaranga 1989 kigera kuri 2303, mu gihe mazutu yavuye ku mafaranga 1345 igera ku mafaranga 2205. Ni mu gihe kandi tariki enye Mata ikigo ngenzuramikorere RURA cyavuguriye ibiciro fatizo by'ingendo rusange mu mujyi wa Kigali biba amafaranga 59,28 ku kilometero ku mugenzi umwe agenda, naho mu ntara igiciro kiba amafaranga 41,58 ku mugenzi ku kilometero, bigaragaza izamuka rinini ry'amafaranga yari asanzwe ategeshwa. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Justin Nsengiyumva mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yaragize ati, intambara yo muri Iran izagira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, haba mu buryo rwohereza mu mahanga n'ibyo rutumizayo, kubera izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga. Kandi avuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nabyo bigomba kuzamuka, bizaba nyuma y'uko Iran yafunze umuhora wa Hormuz ucishwamo 20% ya peteroli yose icuruzwa mu isi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku ngaruka zishobora kugera ku isi yose kubera iyi ntambara, ndetse n'ibihombo imaze guteza ku banyarwanda, ku bukungu bw'isi, umutekano, imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'icyo dukwiriye kuyitegaho mu minsi iri imbere. Ese Afurika n'u Rwanda ni izihe ngaruka nyambere zindi dukwiye kwitegura kuri iyi ntambara? Turifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'ibinyamakuru mpuzamahanga nka Al Jazeera, CNN, BBC na raporo zagiye zishyirwa hanze n'umuryango w'abibumbye, ndetse n'abandi bahanga mu by'ubukungu batandukanye. Nge nitwa Irumva Shadrack. Tariki 6 z'ukwa gatatu 2026 hagiye hanze amashusho yerekana Iran uburyo yakoresheje amayeri akomeye yo gushushanya indege n'ibikoresho bya gisirikare ku butaka, ku buryo satellite n'imashini za radari z'abanyamerika zabyibeshyeho zikagira ngo ni indege za nyazo.
Amerika na Israel bahise barasa ibisasu bya kirimbuzi bigura amamiliyari y'amadolari ku bishushanyo by'ibinyoma biri ku butaka bibwira ko ari indege za nyazo. Iyi nkuru yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga nk'umuriro w'inkongi, ariko bidatinze ibinyamakuru mpuzamahanga byo muri Amerika nka CNN na Fox News byatangiye kuvuga ko ayo mashusho ashobora kuba ari aya AI, ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorana. Ese ibi binyamakuru bivuga ko ari AI biravuga ukuri koko, cyangwa n'uburyo Amerika iri gukoresha bwo guhisha ikimwaro cy'uko yaba yariwe mu mitsi n'amayeri ya Iran? Mureke turebe mu buryo buziguye bimwe mu bihombi intambara Iran ihanganyemo na Amerika ifatanyije na Israel imaze guteza mu isi. Twibande muri Afurika ndetse no ku Rwanda, tutibagiwe n'ingaruka zitandukanye yagiye igira ndetse n'izizagira mu minsi iri imbere nikomeza. Kaduhere ku byo Amerika imaze gutakariza muri iyi ntambara. Ku wa gatanu mu ijoro ry'igicuku, indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa F-15 ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari yahanutse mu kirere maze igwa ku butaka bwa Iran. Ibinyamakuru bya leta ya Iran byahise byerekana ibisigazwa by'iyo ndege ihenze cyane, mu gihe Amerika yakomeje kwitwararika no guhisha amakuru kuri iyi ndege. Abanyamerika b'inzobere mu bya gisirikare nka Peter Layton bemeje ko ibyo bisigazwa nta gushidikanya ari iby'iyo ndege y'Abanyamerika. Ni gute indege ihenze kandi ifite ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru yamanurwa ku butaka n'ingabo za Iran? Ese iki gihombo hari icyo cyaba gisobanuye ku gihangange nka Amerika? Kugeza ubu intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari kurwana na Iran yatwaye leta ya Washington amafaranga agera kuri miliyari 3 na miliyoni 700 z'amadolari mu masaha y'ijana ya mbere gusa. Ni ukuvuga ko hafi miliyoni 900 z'amadolari ku munsi zishorwa kuri iyi ntambara nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bushya. Iyo mibare yatangajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi gikorera Washington cyitwa Center for Strategic and International Studies. Ubushakashatsi bwagaragaje ko amafaranga menshi ari gukoreshwa cyane mu masasu n'intwaro ziremereye muri iyi ntambara. Intambara yakomeje kwiyongera ku munsi wa karindwi, aho Amerika yakoresheje indege z'intambara zitagaragara kuri radari zizwi nka Stiff Bombers n'izindi ntwaro zigezweho mu bitero igaba kuri Iran. Abashakashatsi b'abahanga mu by'ubukungu barimo Mark na Chris Parker bavuze ko muri ayo mafaranga miliyari 3 na miliyoni 700 yakoreshejwe mu masaha y'ijana ya mbere, igice gito gusa aricyo cyari cyarateganyijwe mu ngengo y'imari, mu gihe hagera kuri miliyari 3 na miliyoni 500 atari yarateganyijwe. Ibi bivuze ko Pentagon ishobora gusaba andi mafaranga vuba kugira ngo ishobore gukomeza gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare, ari nabyo bishobora guteza ikibazo kinini cyane politiki y'ubuyobozi bwa Donald Trump, kuko bishobora kongera abatavuga rumwe n'iyi ntambara. Abaturage benshi bo muri Amerika basanzwe bahangayikishijwe n'ibibazo birimo nk'izamuka ry'ibiciro, ifaranga rihagaze nabi ndetse n'ubwiyongere bw'ibiciro bya essence byatewe n'iyi ntambara. Ibi bishobora gutuma inkunga abaturage batanga kuri iyi ntambara igabanuka. Byongeye kandi iyi ntambara no gutandukanya bamwe mu bashyigikiye politiki ya Trump yise America First, igamije kugira Amerika igihangange, kuko yari yarasezeranyije ko atazigera yinjira mu ntambara zo mu mahanga mu gihe yiyamamazaga. Ubundi bushakashatsi bwashyizwe hanze ku wa gatatu washize bwagaragaje ko mu masaha y'ijana ya mbere y'iyi ntambara Amerika yakoresheje intwaro zirenga 2,000 z'ubwoko butandukanye, kandi ko kuzisubiza mu bubiko bizasaba amafaranga agera kuri miliyari 3 na miliyoni 100 z'amadolari. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo muri Amerika Peter Hegseth yavuze ko ibitero Amerika iri kugaba kuri Iran bishobora kongerwa cyane mu minsi iri imbere, harimo nko kongera indege z'intambara, uburyo bwo kwirinda ibitero ndetse n'indege zituritse ibisasu kenshi kurushaho. Igitangazamakuru cya Al Jazeera cyo kivuga ko iyi ntambara itateje igihombo cy'amafaranga gusa, ahubwo yanateje igihombo gikomeye cyo gutwara ubuzima bw'abantu. Nk'uko byatangajwe na Iranian Red Crescent, abantu barenga 1,332 bamaze gupfira muri Iran kuva ibitero bya Amerika na Israel byatangiye. Naho UNICEF yo yavuze ko byibura abana 181 aribo bapfiriye muri ibi bitero. Mu gihugu cya Lebanon naho Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu nibura 123 bamaze gupfira mu bitero bya Israel. Ibi byose bigaragaza ko iyi ntambara igenda irushaho guhenda mu mafaranga ndetse no mu buzima bw'abantu. Ibihombi iyi ntambara imaze gutera ku isi yose, icyafashe imitsi abaturage bo muri Afurika no mu Rwanda kurusha ibindi ni ukuba Iran yarafunze igice kinyuramo peteroli ikoreshwa cyane ku isi, inyura mu muyoboro wa Hormuz. Gufunga iyi nzira
byahungabanyije ubukungu bw'ibihugu byinshi byo muri Afurika kubera ko ibihugu byinshi byahise bibura peteroli, maze ibiciro bya esanse biragenda biratumbagira nk'uko mwabibonye mu minsi yashize. Nyuma yo kuzamuka kw'ibiciro bya esanse na mazutu, hazakurikiraho iki? Hakurikiyeho kuzamuka kw'ibiciro by'ibiribwa ku ruhando mpuzamahanga kubera ko ubwikorezi bwahenze, ndetse binatuma bamwe mu bacuruzi babura amasoko kuko sosiyete z'ubwikorezi bwo mu kirere bugana mu burasirazuba bwo hagati aho intambara iri kubera zahagaritse ingendo zahakoreraga. Amateka agaragaza ko intambara z'ibihugu bikomeye zitagira ingaruka ku bihugu byazo gusa, ahubwo ko zigera ku isi yose. Ikibazo gisigaye kibazwa ni iki: mbese isi izabasha kwirinda ko aya makimbirane ahinduka intambara nini kurushaho? Amateka yaranditswe, isi yarahindutse, ndetse n'ejo hazaza haracyari mu biganza byacu. Njye nitwa Irumva Shadrack, mbaye ngushimiye wowe ugiye kwandika igitekerezo muri komenti ukambwira ikintu wifuza ko twazaganira mu kiganiro gitaha.